sikhanza mfundisi u-empty umthwalo. Nasifika lesimo wena ngeligama likaJesu baJesu angekho na. Because lama demoni lemimoya ibawisha kuleligama. Ibawisha kunomthwalo. La utsitena kakhulu ngomfundisi wathi Jesu wehla wayobhekana naSathane. Kwaba ne-exchange. Wathatha le-key kufa ne-Hades. Wasephakanyiswa legama. Wathiwa yonke imimoya nyalo nayiziqayika kaJesu ibawisha. Wathiwa wonke ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba. Even the angels they bow because of the name. Uyafika keNkulunkulu ushika legama lakuwe. Nawulibamba legama uthiwa protect the name wherever you are, because the demons will bow on the legama. We don't protect the name. So sad. Now jibana nesimo fanele bawisha nabathona. Where are they going to go? Vela mangaliso. Because sakhamke mina kasekho Jesu. Usuke eMaria gijima nalomthwalo. Vikela lomthwalo. Because ufuna ukubulawa. Ngoba nawuvikela lomthwalo you are safe also. Ngoba nakhamka simo sikhaza noJehova. Nalesaya yabazalwane lethi vikela lento lifakwe phakathi kwakho. Ungayivumeli iphunyuke lento, because nayiphunyuka utawuluza. Nayi into lekungakafanele uyiluze. Kunetiphi bazalwane longeka usurvive ngaphandle kwato la ngaphandle. Tidzinga leligama. Hayi tidzinga leligama bazalwane. Uthi umfundisi amadodana askeva. Bengangaliphathi leligama. Ababathandaza ibathumana ngapho because akaboni Jesu. Asaya bahlahla because the name wasn't there. Uthi sibika ngeligama laJesu wabaphawula. Athe mathimani siyamathi nayo Pawula. Hayi kusibeka kuPawula is because Pawula was having the name. Siyamathi nayo Pawula, but nina ngoba because you are empty. Abona mangaliso instead of Jesus Christ. Yeah.